amabuye inani bibando birimo imisumari ntabwo ari abasivile gusa uri kuganira n'umukongomani ukwisanzuyeho akakubwira buryo ki n'abasirikare bavanyemo teni bambaye gisivile barakugota bakakwicisha amabuye. Imyigaragambyo yatangiye kuri iki cyumweru gitambutse ikomeje gupfiramo benshi batandukanye mu banyekongo. Muri iki gitondo mashusho Intego TV yabonye abanyekongo batandukanye barimo inzererezi imbobo bagerageje kwinjira mu mujyi wa Gisenyi bahagarikwa n'abapolisi b'u Rwanda. Ni mu gihe ku cyumweru dutambutse batwitse ibendera ry'igihugu. Barana Intego TV ukora subscribe tukugeza amakuru agezweho buri munsi. Kuri iki cyumweru itariki 30 Ukwakira mu mujyi wa Goma hadutse imyigaragambyo itunguranye yo kwamagana ifatwa rya Rucuru na Kiwanja byafashwe n'umutwe wa M23, aho abanyekongo bagaragaye batwika ibendera ry'u Rwanda ku mupaka. N'imyigaragambyo yadutse nyuma yaho kuri uyu wa gatandatu umutwe wa M23 abayobozi ba Kongo bakunze kuvuga ko ufashwa n'u Rwanda wigaruriye imijyi ya Rucuru na Kiwanja mu birometero 40 uvuye mu mujyi wa Goma hani bibi n'u Rwanda. Urubyiruko rwateguye imyigaragambyo rwiganjemo abatagira akazi, inzerezi zirwa mu muhanda n'imbobo. Bamwe basesenguzi ba politike bavuga ko baba bishyuwe ndetse n'amashyirahamwe y'abanyagihugu na societe civile bahamagarira Rwanda mu myigaragambyo yatangiye ejo kuwa mbere kugeza uyu munsi kuwa kabiri. Imyigaragambyo yafashe indi ntera aho urubyiruko rwagerageje kwinjira mu Rwanda gusaba polisi b'iki gihugu bakabahagarika mu buryo bwa kinyamwuga. Ni mu gihe kandi wahoze ari minisitiri w'intebe wa Kongo Kinshasa yavuze ibintu 10 byatuma Kongo itsinda u Rwanda. Wahoze ari minisitiri w'intebe wa Kongo Kinshasa Adolphe Muzito yongeye gushimangira icyifuzo cyo kurwanya u Rwanda, ashyira hanze ibyifuzo by'10 byo gutsinda intambara. Uyu mugabo usanzwe aziho urwango ku Rwanda n'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda babarizwa mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo, yongeye gushimangira ko Kongo ikwiriye gushoza intambara y'amasasu ku Rwanda maze ikigarura umujyi wa Gisenyi n'utundi duce tugize intara y'Uburengerazuba. Muzito yasabye gutegura imyigaragambyo y'abaturage mu gihugu hose, avuga ko Kongo Kinshasa igomba kuva mu muryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba nta yandi mananiza. Muzito aherutse gusaba ko ahari ibendera ryose ry'u Rwanda muri Kongo ritwikwa kuko atifuza kuribona mu kirere cya Kongo. Mu byifuzo bye harimo gucunga umutekano w'ubutaka bwa Kongo nta kujenjeka no kubaka ubudahangarwa mu kwirwanaho kwa Rwanda. Uko kwirwanaho kwa Rwanda birimo ibyagaragaye mu myigaragambyo yabaye kuwa 31 Ukwakira 2022 ni ku munsi w'ejo kuwa mbere dutambutse, aho bigaragambyaga bitwaje imihoro, amahiri, amashami y'ibiti n'ibindi bashaka kwinjira mu Rwanda ku ngufu. Uyu munsi kuwa kabiri nabwo babigerageje bagarikwa n'inzego z'umutekano mu Rwanda. Uyu mugabo yasabye ko hakorwa ubukangurambaga bwo gutera inkunga ingabo za leta n'indi mitwe bafatanyije ku rugamba irimo FDLR yiganjemo abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda kugira ngo batsinde ingabo za M23 yise iz'u Rwanda. Yasabye kandi ko leta ya Kongo yajya kuri ibiganiro byose byayihuza n'u Rwanda n'umutwe wa M23 nabo yise shebuja, ndetse ngo no guhigwa bukware ukeka gukorana n'u Rwanda haba mu bigo bya leta, ibyigenga, mu butasi no mu gisirikare cya Kongo. Ibintu bikomeje gushimangira ubwenge buke bw'abayobozi ba Kongo. Mu byifuzo bye yasabye ko hashyirwaho ibihano bikakaye ku muntu wese batitaye ku mirimo akora uzafatirwa mu bikorwa byo kunyereza imishahara y'abasirikare n'abatasi ngo kuko bica intege abari ku murongo y'urugamba. Yongeye gusaba kandi ko habaho gusesa amasezerano yose u Rwanda rwagiranye na Kongo ndetse n'igihugu cye kikava mu muryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba giherutse kwinjiramo vuba. Muzito wahoze ari minisitiri w'intebe asaba gukangura abanyekongo bose kurwana intambara yo kwamagana u Rwanda, byaba ngombwa bakambuka bakigarura ubutaka bwarwo. Yasoje yibutsa abantu ko gutsindwa urugamba atari ugutsindwa intambara, ko kandi bagomba guharanira ubumwe n'ubusugire bw'igihugu. Adolphe Muzito n'umwe mu batemera ko Tshisekedi uyoboye Kongo muri iki gihe yatsindiye kuba perezida wa Kongo, ndetse ngo niyo mpamvu no gufata imyanzuro bimugora kuko yagiyeho nk'igikoresho cy'abanyepolitike. Ni mu gihe kandi kurundi ruhande u Rwanda ruherutse gutangaza ko ruryamiye amajanja ku mipaka iruhuza na Kongo, aho rwiteguye kurinda ubusugire bw'igihugu no kurinda umutekano w'abanyarwanda mu gihe cyaricyo cyose abanyekongo ndetse n'ingabo zabo bafatanyije na FDLR bashobora kwinjira mu gihugu. Kurundi ruhande kandi President Ndayishimiye yohereje Lieutenant General Nigurirwa i Kinshasa. Perezida w'u Burundi akaba n'umuyobozi mukuru w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC Evariste Ndayishimiye yohereje Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Lieutenant General Nigurirwa Silas.
Perezida Ndayishimiye yahaye Liyetona General Ntigurirwa ubutumwa bwihariye bwerekeye ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo n'imishyikirano y'i Nairobi abushyikiriza Felix Tshisekedi. Ibiro bya Perezida w'u Burundi byatangaje aya makuru bigira biti intumwa yihariye y'umukuru w'u Burundi na Perezida wa EAC Liyetona General Silas Ntigurirwa yakiriwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi bagirana ibiganiro byerekeye ku mutekano mu burasirazuba bwa Kongo n'imishyikirano y'i Nairobi. Liyetona General Ntigurirwa yoherejwe Kinshasa nyuma y'aho imirwano y'ingabo za RDS na M23 ifashe indi ntera. Uyu mutwe witwaje intwaro ugafata ibice by'ingenzi muri teritwari ya Rucuru birimo ibirindiro bya Rumangabo yaherukaga kwigarura mu 2009. Iyi mirwano yatumye amahanga asaba impande zombi kwihagarika uduce M23 yafashe ikatuvamo, hakabaho imishyikirano nk'uko byemerejwe mu nama ya EAC ndetse n'ibiganiro by'abahuza byabereye i Rwanda muri Angola. Mu gihe ku rundi ruhande Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuganye n'abakuru b'ibihugu byo mu Rwanda na Kongo Kinshasa igira ikibasaba. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuganye n'abayobozi bakuru bo mu Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku kibazo cy'umutekano muke cyateje umwuka mubi mu mubano w'ibihugu bya Afurika. Ibiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishinzwe ububanyi n'amahanga muri Afurika kuri wa 31 Ukwakira 2022 byabanje kwamagana ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro by'umwihariko M23 na FDLR biti Amerika iramagana imirwano ya M23 muri Kongo Kinshasa kandi yamaganye ububabare bw'abantu burimo kwimuka ku gahato n'imfu z'abasivili. Irashyigikira ko M23 na FDLR n'indi mitwe yitwaje intwaro bihagarara. Ku kiganiro US yagiranye n'abayobozi muri bihugu ngo yabasabye ko basubira mu biganiro by'ubuhuza. Ibiro byabisobanuye biti yavuganye kandi muri weekend n'abayobozi bakuru ba Kongo n'u Rwanda ibasaba gusubikura ibiganiro by'ubuhuza mu karere. Iki gihugu gitangaje ko cyavuganye n'abayobozi muri bihugu nyuma yaho Ambassador Robert Wood wagihagarariye mu kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano aherutse gutangaza yeruye ko ingabo z'u Rwanda zifashe M23 kandi ko rugomba kubihagarika mu gihe cya vuba. Ni mu gihe u Rwanda rutaragira icyo rutangaza ku byavuzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inama iherutse kuba nkuru ya gisirikare y'umutekano muri Kongo Kinshasa iherutse kwirukana Ambassadeur Vincent Karega mbere ko yirukanwa yakiriwe na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Rutundura. Ambassadeur w'u Rwanda Kinshasa Vincent Karega kuri uyu wa mbere yakiriwe na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo Kinshasa Christophe Rutundura umenyesheje icyemezo cya leta cyo kumwirukana ku butaka bwacyo. Rutundura amenyesheje Karega ko amasaha 48 yahawe yo kuba yavuye Kinshasa agomba kurangirana na tariki ya 2 Ugushyingo, bityo katagomba kuyarenza. Ambassadeur Vincent Karega yafashe icyemezo cyo kuva muri Kongo Kinshasa hakiri kare ku buryo nta gihindutse yahavuye kuri uyu wa mbere tariki 31 Ukwakira 2022. Ikintu gihurirana na Kongo Kinshasa cyo guhamagaza Charles d'affaires wayi Kigali kwa gatandatu w'icyumweru gishize nibwo guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yafashe icyemezo cyo kwirukana ku butaka bwa Ambassadeur Vincent Karega nyuma y'imyaka 3 ahagarariye u Rwanda Kinshasa. Icyemezo cyo kumwirukana cyafatiwe mu nama nkuru ya gisirikare uwo munsi yayobowe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Karega yahawe amasaha 48 yo kuva Kinshasa ku mpamvu z'isi zo kuba u Rwanda rukomeje kugaba ibitero kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binyuze mu mutwe wa M23. Hari amakuru avuga ko ubwo Tshisekedi yarayoboye inama inzego z'ubutasi zamubwiye ko hari abasirikare b'u Rwanda babarirwa mu 300 mu mutwe udasanzwe bamaze kwambuka binjira mu gihugu cye mu rwego rwo guha umusada M23. Tshisekedi icyo gihe kandi yarakajwe no kubwirwa ko umuyobozi w'umutwe w'ingabo zidasanzwe w'u Rwanda ari muri Rucuru, naho undi muyobozi muri RDF akaba yarashinze ibirindiro mu karere ka Musanze mu rwego rwo gufasha M23. Vincent Karega yari Ambassadeur w'u Rwanda muri Kongo Kinshasa kuva muri Nyakanga 2019 nyuma yo gusimburiza kuri izo nshingano Amandine Rugira kuri ubuhagararira u Rwanda muri Zambia. Nyuma y'iminsi M23 yigaruriye teritwari ya Rucuru. Haraba amakuru avuga ko FARDC izo n'ingabo za Kongo zongeye kwigarura uyu mujyi. Umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare Major William Ngoma yakwenye watangaje ko FARDC yabashije kwisubiza Rucuru. Kuri Twitter uwitwa Socrate Kushadi hashize amasaha make ashimira FARDC ko yabashije kugarura Rucuru. Major William Ngoma yahise amusubiza ko ibyatangajwe n'uyu musore mu tumenyetso tw'amaseka menshi agira ati ntabwo ari byo, Rucuru iracyari mu biganza bya M23. Kuri Rucuru yose iragenzurwa na M23 kandi abarwanyi baravugwa mu duce turi mu birometero 30 uvuye mu Bugande. Ni nyuma yo kwigarurira agace ka Mabenga bagana
Kanyamahoro kuwa mbere w'iki cyumweru. Iyi yari Intego TV, ndagusaba ko subscribe tujye tubana buri munsi mu makuru agezweho.